For the rate at which say a mapunu edi ewu anase ewudie ekoso no so high papa a chese se empenifo anhwe na wo man toto enuoma na wo mo anhwe ama ahobambo no emu anye tight pan edia enne dan kwa madu no yebenu ye ho pan ebedru mrebi yebeda asori na chese Ghana emu enipe enyina no wo mo atwa nananom ewo ensedwa yenya ntatia bampo ne ye kwakwa kobusa ne se eden ena nipa sumesi ana wo benti wo ye no ntini wawom anase eba ne sen ena ewudie no ekọ asuenya wo bi empo ne ebusa because wo mo be sori e wo benya nkwa no paano na chese wo mo krampo no wo mo afamu ebi esase se emma sori editia eja emma sori editia ena ebiom so awofo nso so sori editia wo mo emma ene de ye de yeni ekokopiemu ewo tema community 2 brono a wo mo efre wo no manase biaya wo mo fre wo BBC ebusiafo arewosem kase BSC ewo ho no ma me no wo ekase edie Oba wadi infisha aduonu baako an 21 years woku onu ankasa ne papa wadi 72 years wakunu edi free atasefo asasi eso na ya ntie bebeto yapno so na je say Angel FM amani boni wo mo midday news no na wo mo edi etu eja SM abaya ni di edi Daniela nyako awadi 21 years no waku onu ankasa ne papa wadi 72 years Ishmael nyako na je so no oye amputee enya de se wo betimi ayeden awako anase wo betimi anante normal na se de dodo na enim enum na wo bi nim de eba ya enunti no Daniela etimi eku ni papa edi free atasefo asase yi esom na maniboni ni de nsem no etudwa na kyeso wo kyeremu ya Daniela yi da oku ni papa yi anase de enti ema ni ku ni papa no okowra kitchen na kyeso okokọfa asekan mienu na wode bohwi ekoko piemu ebra na kyeso wo papa ada ewo empa esom na ebra ne se papa na adenti no abaya ne de sekan no wo no wenti mantiem aji anaso wentimi antem so wo bimbro mpo na chese wetimi akon ede aje ne kra eno ane se kne woto anananom ewo eye ensedo na Daniela odi bonifusem no ewie ye no na chese wo ye na aje senke wo pebebi ede niti afam na eno ena abusuafo ehu bonifusem a abaya no ede no entempa na no wo mo eche no ede no ekokopiemu ewo aposifo akache a chese sisi amene wo ekase ede Daniela ewo aposifo akachi na wo hwe emfonyi na eda screen so atumu sa abaya no na atade no mu kurampo no moja ayemu ebi achesese no wo aposifo akachi a wo mo etutu na no ehunu dientia ene adwempo ene botaye ntia enunti no ema no hu se ne papa wadi 72 years wo beyi no edi free atasefo asasi so na sesi amene wo kasai edi abaya yi wontimi fa ensembia entu eye edwa entieni edi ensem no achi de ebefri mu ede aban na chese ye de ebeba ababa besum na ebusiafo moma ye hwade o ede ya na eja betimi dia ye ne ba to the extent say akwada bu betimi afu ne papa 21 years ni bu betimi afu ne papa akwa kitchen akwafa sekan so wo de kwakwa ko ne papa wo be hwe ne papa enim kosua papa watiti ni mo wremu ahwe suku ebedu bebe so se suku mpo no wontimi hwe wo krampo na watimi ahwe free wo mofrase to say ye toto olatoji pampers ni bibie mo enyeje bia ne timi yesa o ebinu mo wo dwane aja wo mo emma wo mo ntimi ahwe wo mo emma nanso ajeyi etimi agina ne naso ewo ensuo mu awiemu aye na adwen se titi ni mo wremu bo pa ye adwuma se de ebe ya won so no ubenya bia ye papa agina nenti ebetu abontin se wa wote se papa oye amputee enti wade ya na wo probe na wontimi nyamfa ma wo papa se wa hye wo bufo na wa ye wa yakayaka dia na wa ye ade ama na hyewa enti wo probe na wontimi emfa emma waja enunti no wotimi kofa sekan ekunu edi free atasefo asasi eso na mebusese sese krabo ede na ewra ye mabunu no emu
kaswa issue yi na wo mo 18 17 ene 14 ni 18 just bone fosem na ekoso ni nyina youth and so you see the future leaders youth no. The youth are the future leaders and the future leaders ena wo mo kunkrofo yi future leaders ena wo mo edi away and such a future no na ne Ghana ye wodachi ni edi na penifo edi afa ensem yi ehun ye hwe kopem se enoma ne beje ntirene ana because of say akwada no wo free na busuem o free ni fie mu enu ntino wo omo ebu omo ni egu sa ensem no eso anam abasa na o ye underage enu ntini ne ye ja no o ye say enu ntini na chese ya kan na ye ja eye ensem no edi na penifo de afa ensem yi hu say awudi no adoso future leaders wo ma ye de ye ebre ehye wo mu se dan kwama bi sempenifo eti wo eni wo no ma wo mo ababa be hwe eye wo meyi ama wo mu nchirima ensusu enya bia ye papa eje wo mu na edi awei enti enya ye kan say 20 years to come 30 years to come 40 years to come Ghana ebeye sen Ghana ehe na ye beko Ghana eni ye bedru ye betimi di yensesi ye bo aka say Ghana Kwame Nkrumah ebeji di si won mo obeji ma ye ka say Ghana our independence is free. Yenye ye independence enu ti ye free no enu nie. Enu enie. Ebusuafo awofo ye besra mo entity ye no efrifio yes wo bi boda ma wo bo frifie. Se akwada no benya entity e pa no wanya suro ewo enoma bi enwo a efrintiti e wo de ba ma eye wo ba no enu na be kire the outcome of obano ni behavior e wo mu se kwada bo ho mu fesu ban boni ni di fra bonten nanso so se wutimi aya straight ewo oba so me gidi ye se wo bantimi meme twese kan ewo so emfa emmemme wo ye besre awofo moma ye ni enkwa ye ma no hu na empanifo so enhwe na wo monka bibi emfa awudi asese ehye emabunu no emu no na ye besre nyankopon so wo hu oman Ghana mobo na de ekwo no de ani enyan wadinjefa ensem yi hu no odofo fabra ebebetudwa e otumagin eche comment section na like videos na share all the social media platform so media ene ekia sikapa betimi follow ye your IG page and your Twitter page so na magin cheni nyina na ye bekan kan ede amamo emrepem dasene ye besan edi ehia ebi makram